ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯇꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯖꯨꯟ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯗꯦ UCM ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 9 ꯊꯦꯡꯊꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯁꯤꯊꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ तराउंदोई सुबह द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे UCM अमदी अमुकोन सिंधुना अथौबा अथौबी 19 गे अरोइबा मथौमंगम पांगथोखिबा केक्रुपाता मपुंग फाना पांगथोखरे भारत सरकार अमसुंग NSCN IM गी मरक्ता अकंगनबा मफम थमदना नोमे कापत लेपगी यानब चेरोल इनखिबगी मायोक्ता एनिसनी सुबना अमगे जून गी तांग 19 दा म्यामना मणिपुर गी ngमखै कायबे यारो हाइना हौरखिबा इहो अमदी मतुंग तारपा थौदोसिंगदा अथौबा अथौबी 19 ngमखै गी दमक थवाई थाखिबा नुमि पुनिंग सिंधुना ngasiगी थौरमसी पांगथोपनी अंगनबा युक्तगी हौना अथौबा अथौबी 19 गी केक्रुपाता लेबा खुबमदा म्यामना लैसु कतुना इकाय खुमनबु उत्के इकाय खुमनबु उत्पा अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गेखांगम वर्क्स मिनिस्टर रतन कुमार सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नसीर MP डॉक्टर मैना राज्यसभा की MP अब्दुल सलाम MLA नोंथोंबम बिरेन पाउनम ब्रोजेन चिंग क्या सरुया के तोंगा तोंगा जाति की मियोइसिंगसु हैकलेका तंबा अदुदा सरुया के तुंगदा म्याम गे ओबा मिफम अमा केक्रुपाता पांगथोके थरम अदुदा UCM की प्रेसिडेंट ओबदनतना ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन सुरिबा वाई नबचंद्रा अमुको की प्रेसिडेंट ओबदनतना ऑब्जर्वेशन कमिटी की वाइस चेयरमैन ओरिबा डॉक्टर वाई मणिकुमन याउना तोंगा तोंगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इमालुब अमदे लम कयादा संगनारबा मियोइ क्याना सरुया के वांगा खिबसिना फोंदोनखिबदा मणिपुरदा खुंदारिबा कांगनो खुदिमना मणिपुरगी अपुनबगी सक्तम अमदे ngमखैबु कायहंदना थमननबा मतम चुपदा अचौबा थौदांग लौमिनसी अखुबा मियेंगना नुंसी चानना लेमिनरकलबा लमदमसिगी कांगलुक मसेगी मरक्ता यंगथीना हंदनबा सिलोइदबनी हाइबा वाफम कया फोंदोनखि लेखिद्रबा अथौबा अथौबी 19 गी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग अमदे जून 19 गी थौदोक्ता असोपन नंख्रबसिंगदा ऑब्जर्वेशन कमिटी की माइकेदगी खुदोपा पिदुन इकाय खुमनबो उत्के ऑब्जर्वेशन कमिटी के चेयरमैन वाई नबचंद्रना खाइबुंग ताननबा पॉलिटिक्स थरकलबदी मणिपुर की तुंगी लाइबक लेते कांगलुक कयाना खुंदामिनरिबा लमदम असिदा फुरुप अमना नत्रगा मरनाय ओइबा वखलोंदा थबक तौबगी कानबा करिसु लेरोय माइकै तोंगाना चनरबदी चही लिसिंग अनि हेनबगी इतिहास लेरकलबा लमदम असि एकोइना थुगाइनबगी लंगसिनबा ओइना थोकनी UNC ना ngasiगी नुमित असिगा मरि लेनेना पुंग 9 गी बन कौखिबा असिना थरम असिबु याउनिंगबा कयादा अपनबा पिरे UNC ना करिगुंबा वाफम अमगी वाकतबदा थिंगननबगी हक लेते अदुबु चंगसिलबा खोंगजंग अदु मयाम पुन्ना ताना मिनरगा अचुंबो रबदे पुन्ना जंगसिन मिनबसु याय हाइके तनागुंबा लनाय मियोय कांगलुक अमदि ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मायोक्ता अदुगुंबा पांथोकजबा थरम अमनति अखोना ngasi पांथोकचरिबा थरम सिदि सुनदगी अदुंगै 2001 दा थोखिबा लाइबक थिरबा थौदो मणिपुरी सिंगी दमक्ता यामना लाइबक थिगिबा थौदो सिंगी मनुंगा अमा ओइखिबा हाइबा थौदो अदु अमुगना लंदमसिदा लेबाक असिदा मणिपुर असिदा थोक्तनबगी दमक्ता लंदमसिदा खुंदामिने फुरुप सिंगी मरक्ता अखोइ मसेलगी मरक्ता मिसअंडरस्टैंडिंग कया लेरंबा यावबसु अमा ओरबसु अखोइ पुन्ना सरुग यामिनबगी तुंगदा अदुगुंबा पांदबा थौदो अदु अमोना थोक्तनबगी दमक्ता अखोइ मसेलगी मरक्ता अखोइ खनन नमिनबा अमदि अखोइ मसेलगी मरक्ता अखोइ भाव तामिनरकांदा अखोइ अमोना सुगुम थौदोजे थोंदनबा होनमिनबनी अदुगुंबा 2001 गी मियामना लेगिबा सेंटिमेंट स्पिरिट अदु अखोइ रीअफर्म तवकांदा अखोइ लाए अदुगुम थौदोगसी मसि पाम हनलक्तनबगी दमक अमदि मसि थोंननबा मरि लेनबा सिंगी माइकेदगी जो होनरक्तनबगी दमक्ता मसि फावबदा अखोइ खनदना अदुमक लाकपा सिंगी मनुगा अमनी नुमिरसिका मरी लेनेना UCM अमुको जेनिम्स अमदे रिम्स के ब्लड बैंक का खुसमनदुना केक्रुपाता ब्लड डोनेशन कैंप अमसु पांगथोके हैकत लेकत तंबा लाकवा मियोइसिना ई दान तौनके ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा ई पीरमबी कंगलातोंबीदगी दीपा थापा कौबी नुपी अमना इंग्लिशनि सुबना अमगे जुनगी तांग 19 दा मसागी थवाई थादुना लेबाक कायदनबा 19 होनके मखोइगुमना थवाई पीबा ngamdrabasu ई खरा पीरिबा असिना कनागुम्बा खरगी थवाई कनबदा मतेंग ओइगनी खंदुना लेखिद्रबसिंगबु इकाय खुमनबु उत्पो ओइना EP बनी फोंदोके बोलना है ना इसी तरह हम लोग सब एक मिलाप करके एकता रह के बैठते थे तो हम लोग को भी अच्छा ऐसे खून देने में आपके मन में क्या सोचा है खून देंगे वही तो किसी का जान बच जाएगा तो ठीक ही है ना हमारा ऐसी तो कर नहीं सकता है हम तो मणिपुर के लिए तो पूरा खून देके किसी का जान बच जाएगा तो कोई नहीं आ सकता वॉलंटरी हेल्थ यूनिट कमिटी अमसुंग रिम्स के
इम्यूनो हेमाटोलॉजी अमदी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिम्स का खुसम नदुना जुन तरा निपान के अथवा अथवी सिंगदा इकाई खुमरब उत्पोइना तरामरी शुवा ई दान तौबगी थोरम अमा रिम्स पांगथोके हौदोपगी थोरम दा रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर एम अमुबा इम्यूनो हेमाटोलॉजी के हेड डॉक्टर ए मैने सुसरिया के जुन तरा निपान की थौदोता लेखिद्रब सिंगदा मिनिट अनि लेप्तुना अवाब सुफोंदोके केम असिदा नुपी निपान याउना पुनमियोय यांखै तरुंगना ईपीके ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मिहुत अश्वनी कुमार अथौब अथौबी तरा निपाना लेबाकी दमक थवाई कटखिबदा इकाई खुमब उत्पोइना ब्लड डोनेशन कैंप असि पांगथोतुना ईगी दरकार ओइबा मियोइसिंदा मतेंग पांगनना बखोनबनी फोंदोखे Central Government Innisini Tarani Thuida, Ozil Zipakaliba Project Taramatoi, National Railway Project Nihana, Lautopuki Manunda, Awano Pukiwena, Mapanjau Rivasi, Fanga Wat Pamasung at Maram Kiana, Luisimba Matam Tengtari Hari, Reason a Siguina Pakaliba Rail Project Mapan Adudi, Assamgi, Brahmaputra to Rail Matakta Saba, Bogi Biltong, Lumding Silcha, Gas Conversion, Jiribam Infal Rail Line, Detalia, Beer Night Line, Dimapur Kohima Rail Line, Bairabi, Sairang, Agartala, Sabrum, Birnight, Silong, Amasung, Rangja, Murkung, Selectni, National Project, Railway Project Mapan Asigi Manungda, Inisim Jamapan, Marpudra Taruk, Marpudra Tareta, Sanction Tokiba Yauri, Projects and Asigi Tabak, Tabna Amasung Resindagi Matam, Tengtarakpa, Asina Project, Goose, Hiding Latana Wankale, Kilometer Jamago Kumanga Sangba, Jirbam, Infra Railway Line Asi, Inisini Subnahum, Subnamarida, Lupa Road, Lising Mari, Jamriga, Humudra Manga, Project Goose and a sanction Tokibani, Mamang Jahi Mas Fabuda, Lupa Road, Lising Janiga Kumapan, Chatting Tokre, Makatana Inisini Tarahumdoi Taramarigi Bajeta Lupa Crore, Jamriga Yankai Humdoi Dasmik Mapan Sanction Tokre, Adabu Taba Asi Jada Contract Kakang recently. Anba Face Giwana Jiribam Tupulgi Saruasi Lucinana Bagimatam Inisini Taramanga, Oiramba Adu Inisini Kungi Marsa Tari, Anisuba Face Giwana Tupul Infra Railway Line Project, Inisini Taratareta Lucinana Pandam Tamlamba Adu Inisini Kunitoi the Lepre Hari. State Asida Sarkari School Sing, Hingat Hananaba, Akan Mamong, the Tabak Pakalabasu, My Papa Ngamjanga Cherak Asida, Infal East District Manung Chanba, Andro Kendra Dadi, Sarkari School Sing, Private School Singer Changdam Naba Yabamong, the Fagalapatagi, Lamdam Adu Leba, Private School Sing Sitarali, Hidamasing Matanga, Paudam Ama. Sahi tara rongi mamangdagi Andro Kendragi MLA TS Samkumana akan mamong the hotnabadagi Kendra sigi manungda leba government school sing nahongna hingalhan badanatana ngasidi mingchanba phangnadabagi phibam da leire Kendra sigi manungda leba Moirangpure High School Pore Khongil High School Andro High School amadi Machengpat High School mamangda mahiroi kun kuntra khak lerambadagi ngasidi mahiroi lising amagi mathakta leba school yaure State Government ki maikadagi Machengpat High School natana atai di SSA amadi Ramsagi Makhada building sagat khrabasu mahiroi yaman khibadagi MLA Samkumarna miyang mateng aloina awatpa ka kunthra mangarom sagatuna mahiroi sing semgali Kasturaba Gandhi Balika School gi Makhada class 6 dagi 8 fawa nupi misa mahiroi singi lepham chapam yawba school ama SSA gi Makhada Machengpata Kanipan Sagalibasi local MLA asina class 10 fawa on khat pagalona Katara amasu hapsenana sagat pagi tabak chatari Masigi mathakta government na tharakpa Ojasing konadabadagi Andro Kendra Development Organization ni mateng aloina tha amada lupa lak nipan lomchangna lanai oja yangkhairong nektuna sinari makoina neksewa Ojasing amadi government Ojasing ado tata winger aman neklaga lemna chathok chasing ni khudong chawasu piri English ani tara taret fawi manungda Kendra si manungdagi metric paikada 10 position fawi manungda ayama mairoi puthokani haibagi achet pathajabasu TS Samkumar da lairi gamina so mateng am pang bi tona koi manipur gi koi praja sing satra sing je ki koina private school da depend to da koi gaming koi private school gi ni khala ka da koi gi private school ni compare to ngam ba school mo hen ba ya kan ba praja gi thing lo phone phone metric ki exam da Andro Kendra ki gaming school sing na 1 to 10 top 10 gi manung da Satra koi ki jam da 10 pan pa to ngam ngani ha ba ki sata Andro Kendra gi pham sing da koi school sing ji koi day night
कोई होना तो ना कोई स्कूल जी कोई करना करना तो उरी प्राइवेट एंगेजमेंट तो ना लोकल की लेने से एक बार कोई प्रजा सिंह हमारे यूथ सिंह हम मतींग कोऑपरेशन में मतींग लोग पंद्रह प्रजा सिंह की मतींग लोग असोन में महिरो सिंह नुमिदांगी मतम दसु क्लास लोग दुना मकोंग सोम न होनरी एमएलए असिना लोरिब थौदांग असि महिरो सिंह ममा मपाना अपेन मफोंदो पगलोइना तविमन खंगबसु उलगले अजुम हाइना सिगी डेवलपमेंट खुतोग जिदा तौरगदी माई लाइबा अंड्रोगी लाइबा तोपा क्रेटर केंद्र की लाइबा डेवलपमेंट फंड में हमजे प्रजादा फजना योलगदी सुम सखोत्रंग स्कूल सारिबा सि लुइ सारिजे केनोगी न तेन खजे माई पॉकेट दुम डेवलपमेंट फंड की थादबने न लौजे असाइना तौबिरगदी माई पॉकेट संग्रगदी यामना सखपु रखने खजे एमएलए सांकुमार लोरिब थौदांग असि खुदुंग इन्दुना चलबदी लमदम सिदा क्वालिटी एजुकेशन पुरकपगी वाफम नहुनना थोकलोय माइसु पाकनी स्टेट असिगी केंद्र खुदिमक्ता एमएलए असिगी मतौ तमलबदी लुपा करोड़ कया थाददुना सेंगवटलबसु हिंगलहनबा ngamdriba गवर्नमेंट स्कूल सिंग नहुनना हिंगलहनबा ngamgani स्कूल एजुकेशन फंड ह्यूमन फंड बजदी दैट्स आवर ड्यूटी इट इज नॉट अबाउट द गवर्नमेंट ड्यूटी गवर्नमेंट इज द पब्लिक व्हाट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव ना मसी फजना स्कूल फंक्शन तो हम कोई की दायित्व ले एमएलए फरदी एकदम फरे आई अतई लमगी हाइजे इबल अनरोगी केंद्र की हाइजब अदना अखोइना सिसरी होना कांदा लोइम फानी अखोइना थमोइ सेंदा कांदा मो फा सिना इन मेसेज बिनिंग बसी क्वालिटी एजुकेशन पुरंगनबा चिन्द लाउरिबा लुपसिंगसु एमएलए असिबु सवटपिफम थोकली थमोइ सेंगना एजुकेशन सेंगतनिंगबगी ममी तारिबा एजुकेशन मिनिस्टर नसु केंद्र असिदा लेरिबा स्कूल सिंग असिगी और अपासिंग मेंशन बेबा चुंगनी केंद्र असिना खुदम चांगदम ओइदुना स्टेट असिदा क्वालिटी एजुकेशन पुरकपा मिकु खोरांग नाइनबा मियोय कयासु लेरि एनजी संजोय लोइना पौदम जरिबा रिचार्ड रंजन आंड्रो ngasi pungni panrom taba matamda loitang kunogwi designated camp ta laiba URF ki kada anina spending mill ki pochei huralaga yonthokna ba purakpada loitang kunogwi nupi meyamna faraga semai police sinakre thaudo asida cheneriba kada ani adudi sinam suresh chei kuntraga mathoi apopa lekhidraba rabi chingmerong maning lekai amadi asem pratap chei kuntraga humdoi apopa lekhidraba noren singzamai thongam lekai dagini makoi anibu miyam ga loinana loitang kunogda thamdura makhata na urambagi thaudo thoktana ba ware ama ngangnasi haina miyamna police haizabada tadabadagi unkhanaraktuna police ka miyam ko khuthona rakhe police na chegas kapada loitang khunoggi miyoi mangarom soke khoisaunarba miyamna loitang khunau lambi thatpagaroina na nungamasung nauri sizinaraga police ka khuthona badagi police sing makhata na changsin bangam kide thaudodagi matangda khunja singna phongdorapagi matung ina khulai thadoktuna lau singubagi thabak tauragani haiduna government ka yana cherol inaduna leriba URF ki cadre singna loitang khunau jam chirang tendong yang loitang khulen chingba khul singi lekai lekai da changduna pochei huran bagi thabuk chathaduna lali masida sunatana mara leijadaba miyoi kya makoi thabuk sizinaraga hatoki bagi thabuk kya chatharali miyam da awaba piraba asigumba lub asi loitang khunau da makata na lehelaroi habagi thazaba mari lerebi singna pidriba fawba makata ba khongjang changsingi hairi Mantri Pukrida Leba Kuntra Humdoi by 11 kV substation Asida Hayang Mai Thazin Gadaba Maramna Ayupuni Pandagi Taramathoi Fauba Kuntra Humdoi by 11 kV Kaisampat Kangla Amadi Komalampang na Konba Mafamda Mai Piba Lepkani Hana Infal Electrical Division No. 1 Gi Deputy General Manager T Ibu Chogana Kangalale Kudong Chadaba Asigidamak Mai Sizinarabisina Waro Bidanaba Makatari Iboy ama sumang lila sangnenda hausi chathariba ahumsuba watermelon festival gi mandop tektharaktuna pulap turakpadagi nupi ama soktuna laikanakre maki makhongda sokpadagi stitch tawraba matungda discharge tawkre thaudo singa sinumidawram pung taruka minute kuntrarom chapa matamda thokibani thaudo thopamdagi fangba pawi matungina Nahakpam Foundation for Development asinduna chathariba ahumsuba watermelon festival asida stool tarani thoina saruk yari ngasi ikang khangawdana mandop tektharakpani ngasi June 19 gi thorom leibana festival hangdaba amadi numidang wairam oisilakpana mandop tektharakpa matam aduda mi leitabadagi misimina yahodabani mahusagum mi tinba matam oiram labadi chawna misimina tholombe yai festival asi hayang loisingadabani thaudo asiga mari leinana Nahakpam Foundation for Development ke santana fondoropada punna futjam yang khairom sangba marifurom pakpa mandop asi kaisamthong top lerakta leba SG 10 house na khanbani mandop paithaba horopadagi semjinana bakobada thausadabadagi pulak tektharapani haiki
अखोई मानटोप से SD10 ना कन बने अदो अखोई मानटोप से SD10 ना कन बजे अखोई मसाई मानटोप से अखोई खितंग पैरे ना कोई फोन तौरगा मखोदा मानटोप से सेंबिर लाओ हाइना ममद्रिंगाई दा हाफेट पाउ पिजखिबने अदो मतम चाना योक्तबा हाइगद्रा अखोई टाइमिंग फंगनदबदिगे हाइगद्रा अखोई होजी लेइबा कंडीशन से सिदा लेरिबने होजी अदो होजी टेनहाउस की मिला है अदुगा मानटोप से मोई सेमगने ना हाइरी अदो ज्ञान ताद्रि होजी खुरैबी मणिपुर सरकार मिनिस्ट्री सखंबिरबसु अवाना तारप मतेंग पीनबगे थौसल लेतब मरमना चफु साबदा ममिंग लेरबी खुरैबी अंड्रो खुनौदगे सराफम धर्नमला जय हुमुद्रा जेनिम्स मरी लेनबसिंगी मतेंग अमत फंगदना लाइकनरी मालथा सिगी तरानिथोइगी नुंथिलदा चफु सारिंगैदा खंगौदना स्ट्रोक तौरपदगी जेनिम्स पुहलखिबनी ngalingay matamdagi hauna leibangna saba chafu yauna makhal kayagi model puthopagidamag ingnisini subnamarida Ministry of Textiles na Henry Craft Special Award PK loinana state ki award kaya sufangki jehi humbudra helaglaba fawbada award piduna sakhangkhiba adu natana ahal oiraba singda piba pension fawba mari leinaba miyoi singda hairaba su pidri hawgalaliba miyoi kayada masagi haisingba adu takpi tambibaga loinana masagi senthok lambi ama oina chafu saduna lakhibani hawraliba khuraiba singidama mari lenaba singna yaifa thorang paikhat pibaga loinana khuraibi asibu punsi kanbada mari lenaba singna mating pibiu hari mana senawati amada haide mana odara matamda bagi mausinba daga silma mating ha dependani Manipur da nong chuba khara hawrabasu more town da di sabagi chang hantadri more da hauzik sabagi chang ase chaurangna degree celsius kuntra tarukta leidi haina more gi musina ISTV news da fondorali mafam adugi mue amana sabagi chang hengalapa asida mai asisu chang naina pibirabadi miyamna wariba asi khara makai di ko pangamgani sarkar na masida miyeng changbiu haina fondorali hi yam sabaga mam laibu bana kana tore mai hu sang nai laktabni na bahan de khoi more ji mai अजन चांग नाय लागमी अदु सिक्ति मै जि चांग नाय लाग्रमिना जम अवा बायबु म्याम जि ओरे कारबा तोबो मियो एमना फोंदरपदा मोरेदा साबगी चांग हेंगलपा असिना लंबीदा मी थोपगे चांग याम हंथबना पोट सेपगे चांग सु याम हंथरे उमंग गोथोपा मदे चिंगदा मै थाबना चिंगबगी थबक या चथबदगी साबगी चांग असि हेंगलपनी मसि कोंगनबा एखोय पुमना होनमिनसि फोंदरखि मरि याम सागरपसिना अचान तन बाम अदि मै लागतबो कोतबो तौजे अचान इतन तन्नबा अदगी चोक्थबा सुमना सिंगमदम पोय थाबै सांगरपजे खै मरोयना खै चिंग उवा कोथोपा अदगी चिंग मै थाबा चिंगला मै थाबा सि मयामले सि खै मरोयना ISTV News के लैंडलाइन टेलीफोन नंबर 2445040 असी याखिद्रे मरबंदुना ई पाउग मरी लेनबसिना मोबाइल नंबर 9862090115 नत्रगा 8974057553 अमदी 9612157685 ता पाउ पीबीयू हाइडी माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज सिंगे मिफम पांगथोतुना अकनबा वारेप कया लौख्रे हाइना ऑल मणिपुर माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन ना थादोप चेरोल अमना खंगलली एसोसिएशन असिना तालिबा दाबी सिंह अथुबा मतमदा पीड्रबदी आइन गे ओबा अमदे ह्यूमन राइट्स की मतेंग लौदुना संगसिनबा याबा खोंजंग कया संगसलगनी हाइडी तमुदा लेबा थोइबी पाट मामा सरकारना निंथिना ngaktuna thamdei ISTV News की कांगबो अमना मफम मदुदा चतुना येंगसिलुबदा थोइबी पाट असे निंथिना सेमदुना लम कोइबा कयागे पुनिंग जिंगसिनफम ओइना बहोनरे मणिपुर की पुवारीदा जिंखुबा जुबराजना महाकी मचानुपी थोइबीबु नोंगबालदा थाजबदा थोइबीना यादबदागे कबोदा लोइ थाबदा अवागी निंथौगी मचानुपी सनरिक जनिंग खोंबीगा तमु लाकपा लाइसंगदा जगोय सामिनाखिबा अमदे थोइबीना लोंगखोन खिबा पाट अदुबु ngasi fawba thobi pat haina khangnari maitei sina myanmar da chapada mafam ase yamna luna khanabaga loinana hariba mafam ase ngasi de historical place ama oina thamle myanmar sarkar na ningthina ngak senduna thamba asina pat asina manipur amadi myanmar anigi marakta nushinaba hena purakani haibagi thazanaba thamnari Tangkul Avenue Village Changbalambi Asia Suki Matik Fatabadagi Miamna Chatok Sasin Tawda Chawnu Khudong Chadaba Mayongnare Nong Khazitang Chubaga Ising Thumjile Mari Lenabasina Athuba Matanda Miyeng Changbiduna Lambi Asi Siamzen Biu Haina Tangkul Avenue Village Committee Secretary na Thatok Pachero Amana Mari Lenabasingi Puning Chingsilali
Rice Production Technology की मतंग द नोमगी ओइबा awareness program अमा SDAO वांगोई की ऑफिस द पांगथोक्रे थरो मदुदा इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ब्रोजन सीनियर SDC हेडक्वार्टर इंदिरा अतमागे प्रोजेक्ट डायरेक्टर सनातोंबा याउना ऑफिशियल क्याना सरुया के लमदम अदोंगी मियोय क्याना सरुया के अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा वांगा खिबसिंगना लमदम असिदा चाथोक मरांग कायना पुथोक्सि हायरबदि अखंग अहेसिंगना हायबो वाफमसिंग असि लौमिसिंगना निंथिना थबक ओइना पांगथोपा तंगाइ फदे हायना फुंदोनके थरोंगा मरि लेनना लौमिसिंगदा लौ उबदा चंगबा पोलम कया यंतोके DAO ब्रोजेना लौमी खरना फौदी ओइना बजै खुदिंगी फौदी लौरगा पोथोक्ति करी अमता पुथोक्तबा यावरिबा असि तौबिगनु फुंदोके थाबा मतमदा फेदो मसा अमनि खतंग मथंग सेगी फौगी लौनबा इमुंदा लेबा के नाउ आई दे मैप तोरगा सवायावना नासी देमरे होरगा हादि तिलाने मैम दे होरगा बोरा मा परि मेगी दबक 60 kg गतने संगमदा बोरा कुमा थो कुमा थोकुदो बोरा खतंग देई मथंगी बरुने तो वी गदा कोई डिपार्टमेंट सु सेही मथंग सिलक सेदा मरु बी फौगी बी दे कितना कोई दसु आवा बोलम किता दगने ने खंदे मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमिटी ना मणिपुर प्रदेश तृणमूल यूथ कांग्रेस कमिटी सेमख्रे लोइनना लंगथबा केंद्र दगी TS विश्वनाथ प्रेसिडेंट ओइनाम रोमेंबु जनरल सेक्रेटरी ओइना खनख्रे ngasi numida pung 3 minute yankairom chapa matamda nagaram ge block c de leba yum amagi gyata bom ama pokhaikre adubo asopani yahodre police na thodo thopam da changsin dana thiba humbagi thabak chathakre kanana kari maram gi dama pokhai halam lebenu haiba hausi fabugi oina khambangamdri State BJP की प्रेसिडेंट टेस्ट चावना लुचुंबा कांगबो अमना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्टेट असिगी इन्फॉर्मेशन कमीशन अमसुंग ह्यूमन राइट कमीशन मतम सांगना मथौ तौतना लापगी मतंगदा रिपोर्ट अमा पिसनख्रे स्टेट डेलीगेशन असिना प्राइम मिनिस्टर गसु उनदुना स्टेट असिगी मरुवेबा इशू कया ममुताना खनगनी हाइदि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन गसु उनदुना लौ सिंगु अमसुंग मसिगा मरि लेनबा थबक थरम सिंह फिबम फगत हनन ननबा तक्सनख्रे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इरोइसेंबगी मखादा एग्रीकल्चरल कॉलेज अमा लिंखत पिनबा चिंग अमसुंग तमगे मफमसिंगदा इथै लोखोंग लेहननबा अहेनबा KVK सेंटर लिंखत पिनबा वाफम यावरी सरकारना एविक्शन तौख्रबा लोकता के ngami chatreka umbura tare के अखनबा ऑक्युपेशनल रिहेबिलिटेशन पीबीयू हाइना तक्सन के Handicap Rehabilitation Organization na Center for Social Development की मखादा नोमगी एबा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा जिरिबाम के मोरबुंग द पांगथोक्रे ट्रेनिंग असिदा नुपी कुमंगा न सर्विया के लोइनना सापोन डिटर्जेंट थुमोक अमदे खाउना चिंगबा साबगी तापी तंबिके ngasi nungtil pung amarom taba matamda Churachandpur ge New Lamka Hebron Bank da leiba restaurant amagi manata bom ama leramle khudota Churachandpur ge SDPO na luchingba kangbu ama changsinduna bom adu asoi angam yautana lokthokre Youth Diamond Development Organization in Thokong na sinduna ward number 3 gi manung channa class 10 amasung 12 ta mark wang na phanglalaba maheri sinda mana bedun puning thawat kre ning Thokong mamang community hall da pangthokhiba thoroma sida Minister Govindas Konthozam Khadian Village Industries Board के CEO L Biren Susarya के Minister na matam leba kibikta maheri singna matam gi mamal khangna mithoi mihen ba ngamna bo nagadabani hai ke aduna ina hajani mudi saada sinda ishona supiraba olak padagi se loni awa ba da gyan chinsi awa ko kan onuna gadi masi award phanga saada mapang sindo aduga chapana na hoji boyani hadana pungning thammadawani Taubul Maira Paibi Apun Belumna Sinduna Taubul Maikeda Palm the Todo Wato Tingnaba Masung Chakotarangi Matanga Miang Bimi Pamama Taubulgi Ibudo Yang Going Togi Sang and the Panto Ray May Famasida Kada Anul Yauna Civil Society Kiagi Musing Susaviaki Handa Kul Asida Tokiba Keso Masung Daneshur Gate Toto Imung Anina Jayol Anigi Manunda Yanaba Purakadavani Renana Tani Manunda Taubul that Tanganava Ising Fanganana Waret Bloki Tasigi Taramanga that Tamavan Polem Lekai deliver Lifeline Diagnostic Center that talk about Toka Mari Dana, Lekai Mera Pavi Youth Development Organization Gimu Singa Loinana, Lekai Halaman Sing Puna Famina Tuna Yanapura Kray, Masi Matung Tara Patola Patoto Singi, Diet the Club Amadi Mera Pavi the Puroi Heidi. How's it Sanabui Pao? Masigi Sanabagi Pauda
Imphal Range, Dribugar Range, Khatkati Range, amadi Guwahati Range, Ahom Suba Inter Range Handball Tournament ki semi-final changkre. Group Center CRPF Langjing Imphal na sinduna Group Center asigi handball ground da team nipan na saru yaduna ngasidagi Ahom Suba Inter Range Handball Tournament haukre. Haudopgi thorom da DIGP Manipur Nagaland Sector ki Vijay Kumar amadi DIGP Indo Range ki Sumit Kumar na thorom apusing oikre. Ngasi ahoba numit ki knock out Besista Sanakibada, Tongan Tongan ba messing da Imphal Range na Sister Range pu goal kontra taruta maiti ba pikre, Khalkhati Range na Agartala Range pu goal tara mari tara nithoi da, Dribugar Range na Kohima Range pu goal tara mapan ahum da madi, Guwahati Range na Bagargaon Range pu goal tara tareta maiti ba piduna semi-final changkibani. Hayang ayupung tare tabada ahanba semi-final match da Imphal Range amadi Dribugar Range ko sanagani. Anisuba semi-final match ayupung nipan tabada Khalkhati Range amadi Guwahati Range ka sanagani. Manipur Archery Association gate new affiliation Archer Transfer State Transfer amadi registration ki matam lepre. New affiliation na tha asigi tang kutra fauba transfer na July ki tang mari, renewal affiliation na July ki tara amadi Archer registration na July tara mga da oiragani. Akupa Marol Association asidagi khangnaba yagani hari. Thangta Federation of India ki miye makada Maharashtra Thangta Association na sinduna tha asigi tang nipan dagi tara fauba Maharashtra ki Ahmednagar Kopargaon da leba Atma Malik Educational and Sports Complex da pangtokiba Ahom Suba Thangta Federation Cup da Uyan Langlong Thangta Association Manipur ki sanari sina sub junior amadi senior kangnup da overall team champion oirale. Champion asida Manipur ki nupa amadi nupi sanari chamaga tara amadi official nipan nasaru yake. Manipur na gold medal Manipur nithoi, silver kunithoi amadi bronze tara taret punna medal chamaga kumathoi fangduna overall champion lorake. Mai palalaba sanari amadi official sing association ki Degi Nuaiba Fondo Pagaloinana Taramna Okre. Wushu Association of Manipur Gimi Makada Imphal West District Association is in the Tarataruk Shubha State Level Wushu Championship in Misini Taramari, Moidang Pokta Jun Kuntaretagi, Kuntra Fabo Pantolagani Hari, Mari Reneva, Wushu Association of Manipur affiliated unit Sina Akupamarol Amadi, Mari Renavachi, Champumnama, Wushu Association of Manipur Office Tagi Kanabiagani Hari. Asian Football Confederation के competition सिंगदा अफवा referee सिंग फंगबा ngamnanaba hauze leriba AFC के referee panel da leriba AFC के certificate pairaba referee सिंग के performance सिंग yengsilagani hairi. Bisnupur District Badminton Association amadi Ningthokong Badminton Association is induna Ningthokong Multipurpose Community Hall da tha asigi tang tara nithoi degi chatharakpa ahanba state level cash prize badminton tournament loisin kre. Loisin bagi tharamda Industry Minister Govindas Konthauzam Bisnupur District ke SP N Herojin na tharoma pusing oike. Tournament asi roiba match ki sanakiba chai tara manga makhagi nupi machagi kanglupta ke Priya Moirangna case rasi Ningthokong bu point kun tara mapal da maithi ba piduna winner oike. Ngasigi ba inga sagi pau pizari ICAR lamphya patagi fangba pau matung ina ngasigi khwaidagi saba si degree Celsius kuntare 10.9 khwaidagi ingbana degree Celsius kulumdoini nungsita yawa ising manulgi chang ayukta chada marifumapan nungthildana chada humbudra nithoini nongjuki changna millimeter 2.8 Lislaputamaru bapau mukhana pizari Tarahumdu Suba, the Great June Uprising Unity Day, Yushema Madi Amakona Sindana Pangto Grey. Fangi Award Ramusung Atay Maram Kradagi Awang Boto Pakabat Nation Project Mapan Tinkare, Amadi, Andro Kendrada Private School Sing Sitare, Sarkari School Sinda, Mingchaba, Fangadre. Masidi I Stephen Pizza Pau Matan Susinzari, King Tabri Musumukana, Kurjari.